Nongeye kuba ikaze nshuti bakuzi ba Pirate News TV aho muherereye ku isi yose mbifuriza amahoro emigisha no guhamuka ronga mu byo mukora byose nk'ibisanzwe ngiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa by'umwihariko nkaba ngiye kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikinshasa. Ikinshasa ni inkuru y'agahinda, ni inkuru abantu benshi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no hanze ya Kongo, mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'isi yose, aho umwarimukazi Bonette witabye Imana yababaje abari bamuzi bose ndetse n'abatari bamuzi, bamenye ubuzima yabagamo yigisha abana muri primaire ikinshasa mu buryo budasanzwe, mu buryo bwanyuraga benshi bakurikiraga video ze kuri TikTok, dore ko yari n'icyamamare ku rubuga rwa TikTok. Urupfu rero rwateye agahinda ku buryo bukomeye cyane abarumenye, ndetse hakaba harimo n'abayobozi bakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka Judith Suminwa, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe akaba yagaragaje agahinda yatewe n'urupfu rwa mwarimukazi Bonette Élombe. Tugiye kubagezaho rero ibijyanye n'urupfu rwe, tunagaruke no ku buzima yagiye abamo mu buzima bwe bwa buri munsi bwo kwigisha muri primaire mu buryo budasanzwe, ndetse no kuba icyamamare kuri TikTok n'amagambo atandukanye yagiye atangaza ku bitangazamakuru bitandukanye byagiye bimwegera ubwo yari akiri mu mwuka w'abazima. Twize cyane rero mu nkuru yacu mu buryo burambuye. Minisiteri y'Uburezi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ari agahinda gakomeye kumenya urupfu rw'uyu mwarimukazi wari icyamamare kuri TikTok kubera kugaragaza umuhate n'urukundo ashyira mu kazi ke kwigisha abana bo mu ishuri ribanza. Ibinyamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko Bonette Élombe wigishaga ku ishuri ribanza rya Uruside mu murwa mukuru wa Kinshasa yari amaze ibyumweru bike arwaye mbere yuko ashira mu mwuka none ku wa mbere. Élombe yabaye icyamamare muri iki gihugu kubera amashusho yashyiraga ku rubuga rwa TikTok amugaragaza arimo kuririmba no guceza hamwe n'abanyeshuri be, arimo kubaha ikaze mu ishuri, arimo kuvuga amazina yabo atabareba n'udukino dukomatanyije n'amasomo. Ku mbuga nkoranyambaga abanyekongo n'abandi bamuzi bagaragaje agahinda batewe no kumenya urupfu rwa mwarimukazi Élombe kubera uburyo yari amaze kumenyekana nk'urugero rw'umwarimu ukunda akazi ke kandi ugakora neza. Amakuru arambuye ku rupfu rwa Élombe waruzwe kuri TikTok nka Madame Élombe ntabwo aramenyekana neza. Kuri TikTok yari afite abantu hafi miliyoni imwe n'igice bamukurikira n'abarenga miliyoni 15 bakonze video ze, no kuvuga ngo nabakanze likes kuri video ze ku rubuga rwa TikTok, ndetse izi video zikwa zarebwe inshuro zirenga miliyoni 100, no kuvuga ngo yari afite views miliyoni zirenga 100 ku rubuga rwa TikTok. Byerekanaga ko yari amaze kuba icyamamare ku buryo budasanzwe, kandi abo bose bakaba bakundaga ibikorwa bye by'umwihariko uburyo yigishaga. Minisiteri y'Uburezi muri iki gihugu ivuga ko umwarimu witanga kandi ukunda cyane akazi ke wemerwaga na benshi kubera uburyo bw'intangarugero mu guha ubumenyi abanyeshuri be yitabye Imana. Judith Suminwa, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangaje ku rubuga X ko ababajwe cyane no kumenya urupfu rwa Élombe. Yongeraho ko uburyo bwe bw'udushya no gukunda umwuga we byamugize urugero mu barimu bose. Amwe mu mashusho tutabashije gutohoza neza, tutabashije kugenzura neza, yakomeje kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Kuri uyu wa mbere nimugoroba akaba yagaragaje abantu batandukanye barimo nabo byavuzwe ko ari abanyeshuri be barimo kurira nyuma yo kumenya urupfu rwe. Suminwa yihanganishije umuryango we, abakoranaga nawe ndetse n'abanyeshuri be. Uyu mwuga umunsi umwe uzamemba. Ayo ni amagambo ya Bonette Élombe.
menshi mu mashusho y'imyigishirize ye no gukina n'abanyeshuri be yagiye atangaza kuri TikTok yakwiriye henshi, arebwa kandi ashimwa n'abo muri Congo no mu bihugu byinshi bya Afurika. Mu kiganiro yigeze guha kimwe mu binyamakuru by'i Kinshasa, Élombe yavuze ko yize amasomo y'ubwarimu mu mashuri yisumbuye mu mujyi wa Lubumbashi, akaba ari naho atangira gukora yimenyereza uwo mwuga mbere yo gusubira i Kinshasa. Élombe wari umaze imyaka irenga 10 mu mwuga wo kwigisha yavuze ko kwigisha biri mu muryango we kuko nyina na sekuru nabo babaye abarimu. Bonette Élombe yatangaje ko mukuru we ari we yabonye ko yaba afite impano yo kwigisha kubera uburyo kuva akiri muto ngo yakundaga abana, agira ati mukuru wanjye niwe wangiriye inama yo kwiga ubwarimu. Ubu buryo bwo kugaragaza uko akora akazi ke ku mbuga nkoranyambaga we yabwitaga méthode Élombe, agasobanura ko yafataga umwanya wo kubanza akiga neza abana yigisha, akabamenya maze akamenya uko abigisha. Yabwiye ikinyamakuru Diva ati iyo maze kumenya abana nabo baramenya tukaba inshuti, urukuta ruri hagati y'umwarimu n'umunyeshuri rukagwa, ukigisha muceza, ukigisha muririmba, kuko abanyeshuri bafata vuba iyo bishimye. Umwana yajya gutaha akaza akansoma akansezera, urwo rukundo n'ibyishimo arabitahana n'iwabo bakabibona ko ku ishuri umwana yishimye. Henshi mu bihugu bya Afurika abarimu cyane cyane abo mu mashuri ya leta bivugwa kenshi ko bahembwa umushahara muto, kandi kuri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ifite umwihariko wayo. Gusa Élombe yari afite icyizere ko hari igihe bizahinduka. Asubirwamo na kiriya kinyamakuru agira ati uyu mwuga ntabwo uhemba neza nk'uko babivuga, ariko umunsi umwe uzahemba, ndifuza guhindura uko abantu babona uyu mwuga bita uw'abakene. Minisiteri y'Uburezi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko urwibutso Bonette Élombe asize ruzahora mu mitima yacu no kuzirikana ku ishuri rya Kongo. Gira ngo rero murabyiyumvira ibijyanye n'iyi nkuru y'agahinda y'urupfu rwa Élombe, umwarimukazi wari umaze kuba ikimenywa bose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bijyanye n'uburyo yigishaga asabana n'abanyeshuri mu kwinjira mu masomo hagati mu gihe bagiye gutaha, ku buryo abanyeshuri bamukundaga mu buryo budasanzwe. Video ze abantu benshi bakunze kuzibona, ariko benshi ntibamenye ngo uyu mwarimu n'uwaheye. Yitabye Imana rero, reka twihanganishe abo mu muryango we, inshuti ze za hafi, abanyeshuri yigishaga ndetse n'abandi bose bamukurikiraga ku rubuga rwa TikTok, by'umwihariko kuko yari amaze kuba umustar, yari amaze kumenyekana. Imana imuhe iruhuko ridashira. Ndabashimiye cyane. Ni Pilot News TV.